Hey, yatikala. Yatikala. Naza itanaza. Mama, boko boja plasina. Oh, pardon. Guillaume. Jambo watoto wa baba wa mama, jambo. Tunashukuru Mungu kwanza. Tunashukuru Mungu vile anatujalia neema ya pumzi ya uzima. Alafu tumekuja leo kubasalimia na zaidi kubatolea pole. Pole sana kumagumu yote nyewe iliwapata hapa saa yenyewe volkan ilitomboka. Lakini gisi tuko ba Kristu tunasema tu aksanti kwa Mungu kwa yote. Na tunaprofite pia zaidi kutoa shukrani ku guvernema yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe Wakongomani na pia wandugu duniani nzima wenyewe balijiunga pamoja nasi Wakongomani pamoja na sie watoto ya Goma, hasa hapa Kanyaruchinya, kuya kutupoleza na kutusaidia na namuna mbalimbali. Inafaa tunawaombea Mungu azidi na kuwabariki, paske mwenye hakupendi awezi kukukumbuka, si vile? Sasa wandugu wapenzi, jambo tena. Sasa siku ya leo nimekuya kuangalia jinsi gani kazi iko inafanyika hapa ya hii chakula kidogo ya asubuhi enyewe. Ekipe yetu ya Initiative Plus ONG yetu iko inafanya hizi siku zote. Nilikuwa nafuata kuma image na kuma foto na kuma sauti zenye mulinitumia, nakuta kabisa kama wanafanya kazi sawa mzuri vile tuliwatuma kuifanya, si ni kweli? Mubapigie kwa mikono na tunawapa aksanti kabisa. Tunasema hivi, leo tumekuya kutate terrain na kubasalimia na kupartisipe ku hii ugawanyo ya chakula kidogo ya asubuhi, na mutaenda munajua polepole vyenye vilinileta kabisa hasa hapa, kufuatana na vile wakubwa walipanga na kuungana na wavolontaire wote wenyewe wanapenda kutusaidia sisi population. Mimi nadhani
itakuwa mzuri polepole kuwatosha hapa na kila mtu apate kafasi, tuseme kila jamaa ipate kafasi na iendeleshe maisha, kwa sababu en tant que binadamu, en tant que responsable, en tant que wazazi, tunayua mzuri ya kwamba shida za dunia, shida ya sisi binadamu haziishaki. Lakini kama mtu iko na kafasi kakulalisha kichwa, magharibi ikienea, watoto wiko nafasi ya kulala, njo ya muhimu na ya lazima zaidi. Si ndio vile? Na nimeona na ndapita kuangalia kila mtu, kila jamaa kubashe yayo. Tusikilizane wandugu, tusikilizane. Ntarudia hapa na ntapita kubashe ya kila jamaa ili niweze kubaletea na mie ile mzigo kidogo wenyewe nilikuya nayo pamoja na wote wenyewe walitusindikiza kwa jinsi mina jua jinsi gani sie tunaishi hapa kwetu Goma. Mina yua kama sie bagoma tracien batoto yote ya Nord Kivu, malgre roho mubaya ya wenyewe wanapenda kuleta insecurite, me munaona kama wakubwa walikamata madecision na tuko na imani na espoir ndani ya mioyo zetu kama Mungu atasaidia na securite itarudia kabisa sawa sawa, a partir ya kazi yenyewe wakubwa wa mugini, wakubwa wa jimbo sasa wako wanafanya. Mkwe munawaombea sana, kwa sababu shetani ni muovu. Shetani ni muovu sana, na majaribu yake siye Bakristu, silaha yetu ni nini? Ni maombi. Maombi yetu kila siku kwa Mungu atusaidie, asaidie wakubwa wetu kwa ajili kazi zao ziwezekane, tuishi sisi wote pamoja ndani ya amani ya Kristu na tuendeleshe majengo ya nchi yetu. Si vile leo particulierement nitaparticipe ku hii chakula kidogo ya asubuhi na watoto hapa, kisha ndakuya rudia juu ya mzigo sasa yenyewe tulikuya nao juu ya majamaa. Mie ndapita kubashe ya kila jamaa na repete tena. Alafu siku ndapita juu nilikuya hapa Goma juu yenu. Ni juu yenu njo nimekuya hapa. Siku yenye ndapita njo ndabapatia sasa habari ya vyenyewe tulipanga zaidi kwa jinsi ya majamaa ijiretrouve tena kila mtu na kafasi juu. Mimi najua kama mlipoteza sana, majiwe imeisha kuharibisha maparsele zenu benye hawakuweza kurekipere. Me Mungu atasaidia, tutabitoka amo tu, si vile? Basi na kwa kuklotire neno yangu ya leo, mina bafikishia salamu sana za baba yetu, za baba Sifa na baba Laurent lisema nisikose kubafikishia salamu yake, mpokee jambo yake hii. Jambo ya baba Sifa hii mina bafikishia, na alisema anawapenda sana
Kweli muko mbalimbali kimwili, lakini kiroho iko pamoja nanyi hapa, na njoo kwa maana alitupatia ruhusa akatusindikiza na vifaa vyote kwa jinsi tuwafikie hapa juu. Kwetu sie Bakristu, vile Biblia inatuambia baba na mama ni moja, kuongeza moja ni sawa na moja. Maana yake mwenyewe anaona mama Olive anaona na papa Joseph mara moja, si vile? Mungu awabariki. Tutaonana tena na tutazidi na kuonana, sawa? Asante sana, siku njema.